Thiko ithatu thutha wa minista wa kigina John Mbadi kwira mbunge thirikari niremereirwo ni murigo wa gukinyanĩria githomo gitari marihi, President William Ruto ni yumiritie na kiraniro kia ati githomo gitikuhagukana. Nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. President agithie na mbere kuga ati thirikari ni ikireire gutigirira maundu mothe megie githomo ni makinyaniru uria kwagiriire. Education cannot be compromised. We cannot compromise access. We cannot compromise quality. We cannot compromise affordability. And we cannot compromise relevance. It must be what we are looking for. Ni ateteire makinya maria thirikari yake yoete ma kuhanda githomo maria ni hamwe na uiguano wa ica ikuhi na ciama cia arutani wiki nyongerera ya mishahara wa nginyagia mwaka wa 2029. Tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. Kwa miaka miwili imepita tumejenga madarasa mpya 23,000. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya masomo katika university tumeongeza pesa ili tuhakikisha kwamba ile new funding model inahakikisha hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma, wapate wote nafasi ya kusoma. Vile vile tumeajiri walimu zaidi. 76,000 teachers have been hired in the last 2 years. Murugamo uyu wa president wegie githomo gitari marihi ni undu uratigana thutha ciuria nyingi gukira nja ni gukorwo minister wa kigina ni ekirite nganja uhoti wa thirikari guthie na mbere gukinyaniria githomo giki. Thutha ucio president ni aumagarite nginyagia bururi-ini wa Ethiopia kigomano-ini kia urumo wa mabũrũri kigie mitaratara ya kuhunia muingi. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi.